Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Usembut Menteri Rangba Kejela ubak seniau halang dhar ubalong Chairman Jongkar Regional Committee nakabentaka West Jaintia Hills District ulapan pau baka sorkar Meghalaya kaladep pa ya ke Shiti syaka sorkar Assam bahkan penpai biang ya ki sinong penar ki bahab haga Block 1 ya kanila pentip da ubak seniau halang haga jing ya kendu bad kinong yalam ka Jaintia National Council kabalapan sengau ha kabayadei bat ka Yaumu Siang Market Complex ka mini secretariat ha Jowai, ka residential school bat ka teachers training center ha East Jaintia Hills District. Manusia bahkan dia kena kepor rupiah dan yang kesorkar ban retransfer ban pandai kita kisah benar di badan apa asam supaya Meghalaya. Telah kalian Deputi CM olah penting ini pada kalian kesorkar asam kalau ada kesorkar Meghalaya. Kalau ada bantok syaka kesorkar asam ban retransfer yang kita kisah supaya Meghalaya. Dari kepada sak mentah kita ya ke sorkar asam ban cuba ya kalian kajing request jangka sorkar Meghalaya. Saya kebaar bangila kesakwe kemenarundang ngila submit syau di PCM kalau halal kini ke yang musim mah kawe ke building complex ke bangka sorkar kalau shimya ke senjam bantuan bansunan ada ke building complex itu ada country udah ke bahasa sih dalam ketika ke yang musim building complex ke dalam ke bahasa sakten itu unta dan kalian di PCM pula shimkia kene kajin syada kalian ke sorkar tidak shimkia bahaya kene. Sampai ke bangsa kalau bantu suai gitu kita rock di barang umum lagi dah lah ada yang bantu yang haju yang tu ke building ni kita bantu senang dah kowe tadi nanti ke sorkar kan selek ke barang kam berkebaan akhirnya kena merendam ni lah sab ni lah tahu ya ke memang hal ada kuat juga MDA buat kita kalian usia pula play ya uneu mau nomor 5 kejing ide bantai no ya kata mini secretariat integrated development complex support Jaintia Hills dah kapai dei bakane nak kalian di DCM mula itu ini bagi kam nang ismat kan sedang no benta kita katangi kan DPR no poka itu di building tak kabalai ngila tahu show di DCM halor kawe ke residential school bak ke teachers training center kepada nampak meneliti ya kini ki building ada betul ada pembiang lalu per ke sorkar kongres dan berhadu mentah kita ki jaga ki lusulong atau ki building jak mah undan ba pendan kam lagi tengin negara jongi ke Jaintia National Council untuk ke sini ekran baru di PCM terulang-ulang lagi berkon meeting no akan kita yo panikran no kene ban ke bakhadu mila tahu halor ke iklavia modern residential school nama hau arajar kat kendai nakalian lokal Malaysia Jami ubak Kemenshila boderu cabinet minister ulah play yang mau nomrim mereka tu mentaru ngimyoi ke dakesin bantainya ke berdin habai keran baru di PCM ulah itu ini bakal penting jom kena ke skim kena ke jing bakla jom central government bandai kontrak ya ki neki kontraktor ki bana barno ki bana Manipur na ki West state tolong ka kesem jing ki bana wan ki jagal ne ya ki neki tarma tele na ki neki daw ka kene ka project na sa pending tu benar ni kuat bagi wan phai biang support Meghalaya support Jaintia Hills dah ka bede berkata ka ong ya kene ka public hearing le neki kita ki public meeting mah ka jing sya ka sarkar kala don kume kala don upaya kita ka jing tumu andre yementahi benne ki panikran ne kata tidak subuh saya kajing biman kajongi dari kajing sya kat kum ka guidelines dong kene kajing pembelpor kila dan ni kataru bagi shimnya kata ka public vote ka voice vote wa mano bakwa bandai Meghalaya dan mano bakwa bandai Assam tangi kan scam baka sarkar kan le ek bakala pula